ma wati ka bino kumbidi ki yo ki taon kor chwe maduana da wa abe mano kotie wa bino wat ka moni dong tung chok anje wa no kor go chwe kenyu era wa no umego mo tika loro wilba ucher o ai kulu ka duomo pi ero pi no dong miro no ngatu wagang actually pi no en wagang ero pi en peti ki nge kit me jolo pi malo ba kelo wagange pi no molo chero we kulu ka jale do a ki gang kama pi no ti wa yeni ulubu ko pi we kulu kada ko a ki kulu do do ki pi ga eni ini tam yeni ngo pe foro o che uno Ryeko Mapat pi biru wagang tapi ki gang mol chero mere mot yene ki daba chero do ko kuja ka ini lubu ko arga pingo bini jol ki gang kan unu inong ki gang eto elo no bitware kay tiki ot bari kay way tim ki ot lum pelare wala minu chadena che ikaberu mo idaisis wakan mon pebe dokcho mon budoni chup kichupa moni gin peki kaki gonyo memat ki gonyo ki yubu ki ot bari da mon ba pebe dokcho tie daisis wakanyi loba chuli kan mon ma ki ko en kita unu ko kere ni ki kome eno ki tie chup ki ma chup eno ni ki goro mot kama ka chera tum ngat man gamu mege ki nero ni uchero wilo ki bari matafali ngat man goye ki gange ulo no ikero kere gine ki wani la tika ni chokejo ko moni en maketu ne yoro de gani no pera mero chene mapolo to albe irobe ne to kala tuchi ene ikero beru me bawne mano pe wila upit kala tuchi pero mo konyime yuko on udoni chup maromo kila loga kuwu eto peme kaki gonyo tik jomo kena ki gonyo pacho pole chupa cho kaki gonyo tin gi mate pin rui wigi ababa ni eni owero oya kitine luba mi ni walu tien wa miero wa kuwo ki we tien ku bi kwa kwa bere ya nyim era ka wa bere ka baba kiteni kipe wa encher ka mo so ini tika yupene ning pidugu pa Kristo me arioni itie ma we bero lorego machalo wang jomo kene itie makitamo pidok tich magen gitie dok tich magen gitie machalo an chalo bishop eni kape ana luor luba dok tich maluba mia eni twero umuwa oda tamani ana ya an ero roto Yesu Kristo ka obiro ka ngolo ko mega obiberu dit maloyo dit pa jomo kene ni wengien mega kimiyo madit ti nyera gwoke